sol ho tu silang mi Jesus ingan aku mual nama bardisi masuk tuh pangulangi udah nami tarung mobil yang IBB buru nami buat kamu batuson si kami tamat tuh jaga buru nami kisahmu maju satu kiri bungo jadi sekolah tuh lah gabe among saya tersiko tuna paparan nama mangalian sianon jalo kamu mah disiade nauli amang boro nauli tidak masalah di sana ngisi di dang do betik kare dang do tikare tuh kamu non oke, kurang sana. Biro. Oke. Baru unang pasok itu. Bangkunan disediakan di. No, nasa matu kamu nasa yang belah pihak. Alas sama kamu mana itu. Baru dia minta.
pinatotong pinatotong buhay pasok di kami ng partikian yang pala ditikyon talumuwi na tuhat ilaw mo po ni inanami imaw po ni Boru Simajuta o bago at palatahon namin sinaknami inalaho pamasok po nila namin tumarungan sa pinagkalitangan na kung naman jong-jong idama ni Royal ito asa sanurut na kudahan talumuwi na nila ni hasugutot doho kuda-kuda na sila dan maralo tulungan ni Roham jalan itiroy asin ni Roham dohot akosyon nami hami Tuhan laho mangula-uli daw makaulau na si Pilipipo na Tuhan ada doktor masodani hami marakite hatami asa gabe pamujiyo dohot pamuliaw na ulang kami didikyo na pagpagula dan palatahon namin satu Roma kupasahat kami daw no di bagasan Kristus Jesus martamnya kami Tuhan. Amin. Kupasahan kami ng diluluan nasor matua dison rodo hami tulang muna si majutak ditongani bagas munaon ditongani bagas namarapang nomor jual si gonggom nasa pangisinon ima tutu dinang jumulu madua dulu naboru ina taha holongyon alani dihamuna amang boru salu nama tehe akalek kui botoku sulima pinoparni naboru nang jumulo saur maduom Dr. Bain Soboca jalalumun rohamuna hinorhuni parsirangan di daging alai pos rohata molo di pagong samu martagiap tutu hata nasurun na doto dina to di pangapuli lau mangapuli hamu saluhubna jadi siap kami tulang muna apalagi di bahasa tikut dari nauli dari nading kanon nunga tapa mepo, tapa masuk naboru natahau haurong abion tuba kas rumah-rumana nasopinukan di tanganna alani magido hami tuamatan nomor 2 di bata dihamuna saluhutna pinoparna asamopo matutu dihamuna saluhutna panggabian mopo parhorasa tujuannya rion asar honon nami ma son hatani na dua asabal gat yang di rumah asabal gat yang di sopo balgat yang di rumah nungagabe hamuna napor namion nausor matuon mangilu habet tutamata nomor 2 di bata ugabiam mamu saluhuna akan nau poso asa sahab masulu sahab ma tubaktean di tigaras nunga tapamopo na poro na tahaholongyon dehamuna saluhuna paparana jaro hamuma panggabian dohot parhorasan songoni mahata na jepet siya kami tulang muna butima mari kita mulai tenang di Tuhan di hamuna hula-hula nami si Pajuta tulang na tulang parjulo mau date madi pasar rohan nami tuan muna di bagasan tikio ima dinarohamu lahu pasaton ada permopol tuna muna ima inang nami na tuto nami nong postang di julutta di bagasan tikio mopo matutu panggabian mopo maparhorasan mopo mahasangapon di saluna hamponan ni hasud tarlumobi ma di saluna komparan ni dainang opumurni boru si majutakon alani tulang raja bolon tuatama napasahatoni marhide tangiang dohot hatanauli nadinggan naung pinasahat muna tuhami saluhutna bona di hasuhuton tarlumobi ma komparan ni dainang naung sarumadun asa dohono nami ma
songon nilok na tua-tua turtumay na dur tiyo-tiyo ni na lode hata na uli hata na dinggan naong pinasa muna to kami di marpopon ni na tua nami di bagas sa tikyon sa unang matong muba sa unang mamose sinugbo di mahami ito lang maulati gudang matapasahat to na tarebata dia ka pasu-pasu na dipasahat natu kita ganung marsada-sada buih kita pajupang apala di perkut ni matani areon ima dinau berujung nguluni inong na burjong dari hari nak salpu sonari tutu di patu pahamu hula-hulai adat perembopong turung maromana anggit matong marhiti-hiti tangyang muna raja nami tulang kami si kajuta mamidu to mata debata asa mo po matong naruli mo po nang kanadenggan tuhami sa luhut aka ko parang muna mulati gudang mga dihamo hula-hulai pecaitan bila kamu tuhami buru muna kesempatan na para adiko ni mata narion sa luhut raja nami tulang kami si kajuta sone nang hula-hula nami pecaitan kapaso-paso na di pasahak mo raja nami mga sinamat talibata sehok may diapon nami turuk dia para nami asa gabi na gabi sulu-sulu nami di nahulog doon nami masuk na dok na dua dok 10 itu maju balik 10 alu atau paso-paso raja nami tulang na pasahak mo tuhami hok may bonon nami martungan di jabu salane Wasat tami matuhamu rajai gula-gula nami penjahitan asa kohi kamu na lauli apa mana dengan hingga percaya mulia tema di kita salutna perjuru sehari dorat sobuh melatih kami hata pasu-pasu hata penggabiasian gula-gula nana tak tinggal amang di kita nama hamaranggi aka siulau nokta ulana salilengong perjuru ha malati horon nami do di hamu haham kinami panaburi do pangultak nau makubasi inganan manang jagu-jagu di na dua tau jalanunga takas tapa masuk inukta na tahulongyon turuma-ruma na sok inukka di tangan nai ima tutu na nilok na tigita acara mopok munga di basahat tamu be hang ginami tuhami bonani hasbuton muliate ma di haradion di rohamunai sayang dia ma di pasu-pasu Tuhan aka ulau taruh pikirata tutik kinanairo langsung lima di hamu hula-hula nami sima juta muliate ma tulang nunga tapahat be manak tapatu babe acara ada tori acara mopo di hita habata hotai di nami matutu tulang sanggiat ma mopo ma nauli mopo ma nadengkan mopo ma agabiun hasang apok di hami saluk nagunan hasuton dumobi ma di poparan ni inong namyo tasong lima atas yanau si kopi ma anggiat tulang ngahira si kopi na pinasa ni aka tabang nami di soon mulai do tulang raja bulut ba sauk ma so pasu-pasu munai pasu-pasu ni tuat bahani dulu anon di busni Roma isakat nami pamurhaton inung nami natamu ngayon las marwa nami sahat masongon pasu-pasu ni tuhani mau dia tema oras
Debata jahu nami nama bangsa di Bendo Gijang. Puji-pujian mulia tema Tuhan di pasar roh hanang pikiran nami tu pada di bagas hatikion. Hubakilala kami tu Tuhan dengan dibasam nang tari partuhami siang ari nang salpui sahatu partikiano. Takas siapa mau Tuhan mudo perpunguan nami apada di bagas hatikion. Ima nang jumulu marujungulu naporu nawawalongi hami apada di bagas hatikion. Jalalani mali Tuhan marpungu hami akan namar hula-hula marboru namar donga sahuta lot akan namar ale-ale patu pahon parmopoon ni naporu namion ima dinau upamasuk kami tu rumah-rumana nasopinukan di tanganna alani ada Tuhan bain maulon namion ulaon nasomaralo tulumone roham bain mali Tuhan gabe diakka pinoparni na boru namion mopo matujulan narion panggabian parhorasan do takka sangapun asa tarbain ali Tuhan diakka paparen na boru namion marlas ni roh atau akarina neng roh terlumu bima dinalau memuji pasangapun guar mule bagi ali Tuhan de bata jahu manami tuaka arimar sugu dope naneng patu pahon adat lau patarunami mana perunami tuingan peradianan parsatok kinani alani dina patu pahon ulauni hamil Tuhan mangido hami tuhu oh mana majongjongi sian nama muka saat rodi nama ujungi leo turniari terlumu bima leo tur pikira jaka paparan nena perunamion asabu ya di Tuhan mardalan ulauni di bagasat dami nasrekoi tak kurang manangaham. Jesus golo ni tordiku hodo habor saki. Dihona madiriku rodi nasalakaki. Sia dalan natikos. Dipuji jale pasang apai maho ali Tuhan marhiti anak Tuhan Yesus Kristus nami. Dina makilala hamil Tuhan hola tinggal di besar pun matongane hami. Dihan hai bason dino pungu dengan anon mariso kami tuat kan masih holongan dimana ni otang hasuhuton ada kasbes pamu atau pamu tamul Tuhan selaina sa tongani bagason no perjulu de la po ala ni mali Tuhan nai pukon nami ulau nami ima dipertuani ina nami sietong ni bagason tungjong maulaw non pumatong na mamuhay satu nang ujungi as berdalat dodingkan tarulas ni roha dihasuhuton talmubi yakana nutang asal hukna nang to karisogol Tuhan Tuhan ramoti pasulaw Tuhan sugut asatong debelas ni roha dihami pasu-pasu dinahumulak kami itu karena itu atau diwasa porgino pas time mereka do tonang to ho asa hotong nama tongani tarulas nero hati kaulau di bagas porgino di nama muka sabtu mengunjungi ho matong nama tongani nama leona ketir pikiran jaka protokol nang dihami salub dari Tuhan
Topos namin ito at karon na sa patpaho. Dala ina pagkaroon namin marhidi ang prosesyon namin. Patupaw mo may marhidi asal ko kami. Ito ni warga na ulo mo pa sa tayo na ito namin ito. Dala siya sa doon sa namin nagudami. Marhidi ito namin sa tayo tangin namin ito. Amin. Mula-mula siya jur mula topa. Diha muna pa dinami. Gabi emang gabi. Baik damang marihami tortor mula-mula laus padunguda mama. Dihami saluhupna bona dihasuton. Tarlumobi ma di peparan ni natoton. Badamang ma godang mangaliati. Bedamang malihami godang si bane-bane asa tung bane rohani debata dihami saluhna bona dihasuton.
musunami matong naripitalu kami bonani asutom ma panapuli do lapan naripe monang bedamang ma godang sinonang monangi. Bedamang malihami godak si dio laos bermunamang ma tugodang kesehatan. Di hamuna bona di hasuto di son ahli nabi di sok kami tutu angin limuna si jalo labado pada limuna lima di perjoni dainang nang jumolo baru jumolo di jalan itu tuh di kami pada do sudah muna mengiru pasu-pasu tu amat cari batap angin tu hari na mengiru di nalau kesidung hari-hari ini na tutup saya tutup betutu di pasu-pasu tua kamu dibajiu sebut dan nasi nak kabar di roh hamunan asa Tuhan bersyukur sholat suhri luwak kita manaruhun dan dua-dua nata hobologon tu ingana pada dia persatu kita nih. Jadi kami di son pada puli do sudahamu do berbuka cita apalagi juga sedario. Jadi mulut itu otik kencang do siroron nami tua muna hata nami ha anggiduli muna do si jalo lapan lasman wani beren lasman wani di muna asara hukma tuk sore do di situ tua asa bergama tuk jeng di rumah bergama jeng di sobo nungga gabi nyon da tua dapat juluna nyalak di tuan gumawiama di hamuna akan paranda do posok akan pada pula jadi wah terjulu do hari menjalok Ido angin duli asa gentini otas nami pas nami tu datu nami ombek kau ajo godang disima godang ula disima lia nas disima hasa atas sitiu
madihamunang giduli nami. Itu di pasar tamuna son si persitu natong dinami. Haima ang giduli muna panapoli pas somoni nang si jalo lapan hai betutu tong di bagian las neroha di jalani dia muna bona di kasubuto asada kok masuk nai dok ni dua to asaba kok mana marhalto dia gatan kilobian horas mahabi dong atu na naman jalo tugal bi na madihamu pas pasuna pasaton tiba betul calon. Jadi naik biaya permusik kami naik akhir naik undang kami berkau mah asa atas situ juga. Melihat manang di Pungatan punguan na saur matua ima tutu diari naum salpu ngadialap tuhatta ima na tua na tahulongyon mengadoput Tuhan na. Jadi memang mulai dipikiran sepata sian parugamon suar-suar di Tuhan itu kita alikut terima otadui ibedo nata surat disi kon amate adona dalatta law manopo Tuhani baru se bolo tapai hutihut molo inang nata holongyon umur molo dak salah ngawal 24 tahun nata surat ibedi do disi otak ni 70 tahun do molo lewat sian ini na akahangaluton na manaro. Jadi ba ninaro aku tapa usor-usor mai di bahasa rohata asima rohani Tuhan sedatangnya yang mahita tujuan nyarion di budini inang na tahaholongyon di pasah Tuhan madihita akapas pasuna tarlumu bidihamua subuton diliot dihamuna sadani roha diliot dihita marsugut tiurniari dinalao pasidukon arian itu ari na tuon dan arong kau mutungu dilelas nyari asa marsonang kita dinalao mangula ulau ni marsugut ima panggilan nami. Jadi bison nami siatu di bangarna madok kata awasi maneng na songoni pe nabui tardok kami ima nabui pasaton nami siang kami di Bogasat Kion. Jadi di bahasa Tikion pangidon nami ma tortor nami saunari dihamuna para musik nami siacur mula-mula maninnas siacur mula topa baim madihami amang para musik godang mula-mula laus padumu maya tu godang sopa-sopa. Yang mengaliat mahami kami nomor dongat tubuh lihat mapanggabian di kami lihat maparorasan tarlumui madihamuna suguton tujuan nyaron di pasar Tuhan ini baik madihami amang para musik nami godang lihat-lihat.
Jadi saudara kami itu mulai tema di saat tamu di kami nak kininga berbunga tangan kami asih marwani Tuhan tujuan nereon ditapai madi hamu marlipat gada balos ni bagus nama hal tu mainnya dia gatan di robea oras mahami nama calo terlebih mahamu nama kalian Matutu para musik nami tinahul mainna ay tio binay tu panuhatan bay madi hami kodang si tio los padomu tu kodang asatan. dua selo pagu puri saya lemah dokada zafuri mahida dapat uri ba penasa ma tu perlihatkan. Jadi di kita perlihatan anak-anak pasal di berjuang ni nak burung nak pemerhubuk ni roha ialah persirangan di daging toko deh bocah roha dok pikiran muna apalagi dikon sosok ni dohami dong asaulamu madokon nadohok dohami merhabuk ni roha di perjuang ni nak buru nataholongyo napala dikon di haroro nami dong asa huta do perlihatan rohami itu songon nama nugar-nugari pikiran doh mengaliak kata sosok-sosok tuamu apalagi ditikion sudido ikon memulus di bertibion nanganong negeri manotong jadi di perborhak ni naburon lasma rohamu pertanyaan mahamu tutuhani anggia di budian ni naburon itu ngostuan ma dihamu aka silas neroha terlumuri ma dia keredenak nagelengi ribu-ribu magurang mai dia muna aka pinompara tengeng sawah madua mahamu tujuan suak songon ima nang amang boru nama bakaluhon naburon totong lo pertanyaan kita dilihat di mana hai fason kerja umur na 7 non asa tong gope buai pari mudi kamu aka pinompara dulu-duluan ni adon. Jadi di harorong nami tuk songonop pe marjong nami naing mengerupuk kamu di naro kami di nalao mangodasi songon mabain getini adung kami tu naburon las marwani badan las marwani radimu unang gabe ma kaurangi dua ka pergaulat tu juluanon. Jadi songna dilihat kayak pasor tu juluanon. Saya las marohani daging las marohani itu dihita saluhupna di berliatu do yang kena mardongas sabuta di celani apa permusik ala naing mangaliat mangami mangodasi inong namion napuro namion bahan ma godang liat mula-mula las paduma tu godak soba. Jadi ni napuro namion sebut nama hani dari ding dison bedang magodang liat-liat di
dihamuna duluan na sahur matua isok kami no naman doon isudihamu do goparani na tua rohami sian peradatan na dong dihorja dulu kon do hami kehilangan na dohot ada nang marunggulu sada ina siat tonga-tongata na dong dihorja dulu kon sidohonon nami na dong dihorja dulu kon terlebih tu inang na tua nunga saurmatua marnine marnono jala perpunguat dong jala amat taibe guru sayang ma dia kapudani na 2 tahun dihamu akayanakon nasaluhutna puda nani memehon nai ingot tamu mai asa buy turun temurun puda akan naudi puda hono muna musetuan aku muna alana nunga marpaho pusianana marpaho pusia puru marnini marnono jalapos durhanami selaku nadong peradatan nadong di horja dulu gol dongan ni na 2 tahun mandokot tuhamuna asan giat songon hatani si tua dorong nami asa tak pulon isi begadeng di dulu pengeringan pos dorohanami atau dihamu akan namar hamarang itu namari boto digak kamu masih pairing ringan asa songon adal madokon makuling isosoit ditongani babuan hora satok saluhna goparannya 2 tahun na tinggal di bonani pasugit songoni hamu akan tinggal di pangaratoan jadi napos dorhana minak tori marsugut marpangidu atau mata nomor 2 di bata asa tong dilian teori pikiran doh tahi paso dia muna bonan dia suguto doh disaluhna akka sisol hota terdokta akan anai satu marsugut dilihat Tuhan curiari asa bui tingkat tataruhon na 2 tahun tuing anak persatu nami doh saat sudah kena mampain adat nama rataran nabi dan marsugut marpos ni roha hita marpos ni roha hamu mangido tutuhani asabui tiurari tiur doh pikiran tiur saat tu napataruh kita tuing anak persatu pinani jadi songoni mahatajak kami asa saat nisulu masa tubetian nunga esok kami saya saat mai tahu satu menulu saya saat masalah satu pagabian buat siap kami raja dorong alai baik kamu do 1000 di nalar mangotasi na 2 tahun nak misan peradatan darong di horja dulu kon amak perbuncing kami siajur mula tu siajur mula topa baik damang marihami gotang mula las padu muda mang ma tu gotang sopa mau lihat mamang nama nami asal lihat gabe lihat perhorasat neng mengalir pahami sambil lama ngodasi netu terang pada mama godang lihat di
pasat kami songon palas roa muda galang-galang ini tutun tuara pamuna damang dainang mau tuk songon ibe na boyo pasat kami di partikian on raja nami inak sori bada galebit tamu ma siubio muna asado honong ma songon irut na tutua bakut na marhalto media gata tung marmeang otik susadi do pasat kami amang inang say horas mahamu nama jalo tugabina mahami na mga layan butima alay tahe ama atik tung hurang pangkukunan nami pangkukunan ni paparan ni natuton marurupok kamu natutuan nami na doong di horja dulukon o matikinamang pasatami gokon na gok ima asarap hita di ulaw parsarmodon ni dainangon diari masugot songonima pangkukunan nami molutuk susahat parjulo kami mangilumap butima Perada-peradatan nadong di horja dul ko mo mulai ate tua muna songon hata di situ tua dono nami ni hutur hotor merdebuan di bing-bing kami jauh semanotor iwek kamu tangan nami mari si hepek asa bakut namar hal teman ya gata di rubian hor semamentong nama jalo saya itu madihamu sikati nama ngalian jadi amak perbosik kami pinahumul tio pinatu panuhatan baik damang masih tio las padomu tu hasahatan mari Tuhan tak morate menang di perbuatan di bagasa perno maka kami tak pernah suton goko si mau jojo si alusan ya ada koro hamu hamu naik hopper pada tangan godong pada dasar dua dotun asal dia mana ngaji mana dia mahatana dia nana takasma boboni orang suton kami be manganusima ama ia ulot tadi bagasa sadereo ima nong perjolo manopo Tuhan na ima inanami inong nami natuto nami opo murni boru sima jutakon ala nido amang iban na hotak kami hamu di bagasan tikion ima bobo nami tuhamuna raja nami opar paradatan sada dua dohot tulu mulai tema itu di hamu harus untuk bolu saruna atak tak itu di bawah mulai di nama tua dulu itu betul tuai opung ni boru tahun siatong atau manikal berkamuna hampir tong hopper paradatan itu nama sirang hasuton anggo di itong ko masih unggoman jadi itong ko kota mahiu rohanami bahwa sana ini saya tong-tong di keluarga makilala do iba disi mau nomor sirang iba do tua mahiu dalam masa go rohani kaya nakon jadi ope lumah harus untuk kami di son tong-tong kami saya datang yang di ulang ni netuto asa di budana tong di pas-pas tua suliaka hamsa duhukna songon nenek ni netua ya saya tak pula di sibagat dengan menedelas na pangiringan horas mahamu na marhamarangi kuberi kami tunjagar rohamu masih pangiringan betul namangi hubuse dukur samaru sumna dodong autor harlo kubereng pitoralelo kami sok kubereng komparanna isiro au sokonna bangga mati harromuna tangarong na sona mature ko bereng pos maroha ima dalata mangido tangiang mangido pasubasa tuata asa di pudiana sona na tutuy asa gantangi tiyoy na di sumur gantangi di bodar nunga siga tamumur na tuto opumur di boru taho hampir to mangito amat na mature di debata di sude pero para sitoro pinopar betul asa saham masulu saham atubetan na nunga sahabe udah persarbatuan ni natutun apara di bawah ni borginom naktor masuk diari no bidul guna pos dulu hatu tama nama tugdongi na mangaliong gogo di hamu sude keluarga besar opu murni boyu tahun
Songoni mahatan na jepo siya kami. Alarong ko kami di patupamun song musik, patio suara, pagajak suara. Mangido tutuhata asa hutaluhan na tertuhan na Ano ka nami? Asa siya turin na mula-mula siya mula topa. Badi hami ko tang mula-mula pada muna ng tukod ng soba. Mula tayo ako patgami asa hu manuturhan mga liat asa tulong liat panggabi ang perhurasan marhite haron nami marhite tangan nami baik godang mga liati di hamuna manami nanami si hopar paradatan sadadu tulu di narohami mata potok kamu di pasatak ka gumparan ni natutol songon palas rohamuna otik susadia mang nabudi patuba saluk nami bonani suhuton las marwani badan las marwani todi dok na tua-tua dan sukot bulu yang sudah dari padia dan sudah tuhum si Benon na susadia sadono masuk ni dok na tua-tua bakut nomor hal to media kata dok marmeang harus mahami bonani sto na mga liyan harus mahamuna natuta nami san hopar paradatan sa tulong na majalo tugabi na mahami saluk na bona niya suto maulati matutu tari dari holong na binasaan itu at tua lubang muna sa luhuna Jala hubere kami do bisa na ni rohamunay minarin bohimunay rohamun lau manik du kami uhud di pasar tamu songo pastu na tong di hami hampir tong martangyang mato mata nomor 2 de bata asa di tujulan naro di bulan ni ne toto itu mas pertama di hamu sikat ni igabe na juga muna sino na papanang muna iya na di pangaratok kamu totong di dungan itu hata asa dohoro ma gua masuk na tua asa lombak silid juang lombak setelah pertempuran sama kamu na tinggal di huta peparannya tuton suak soni manang di pangaratok hebat itu asa minta basuh cimat siapa tua rina pedas pelot de bataro siluat tua sama kamu saluna di parolo hebat itu iba mangpadedami duh doktor nami tinahun na multio minatu perawatan badi hami goda kikui pada undang matu hasalan